I 10 ljudi, ovo je druga epizoda Minecraft servera Schoolcraft. Evo ovo je spawn Schoolcrafta, po meni najdraži server. Sad se restartu. Ovo vam je za register, login. Imate free stvar, free iteme. Ingot. Blokovi. XP bočice. Novo to. Zivo. Varpovi, sve mi smo sad pravili to. Hunt. Ja vidite li Warp Enchant izbrisao, jer se je izbrisao sve. Mapa se restartala. Idem spawn. Čekaj samo. Ako vidim da spawn, nije spawn. Znate. Ako sad ćemo mi magicu, sve ću snimati epizode tako da preživljam servere i malo ću pokazivati servere kad budu dodavali. Stvari to. Možda dobijem neki ran, hoću snimam. Dobro, idem ovdje, investiram si praviti kućicu negdje. Bolje znate svi osnove Minecrafta, da skupljate drva i uvijek baš na ostrovu. Prije ima mini pustinja. Tu imate džunglu. To mi je baš smiješno, pozera 18 godina se polja. Sada si 12 na serveru. Pozvoljam se, ne. Nema varp mini pustinja. Ne, ima varp, super. Što vi mislite? I recite ako vam se sviđa moj skin. Meni to baš sviđa. Lajkujte se. Ako vam se sviđa skin, napišite u komentarima. Meni to baš sviđa. Idem do spawna da vidim. Da uzmem hranu, take it free. I ako vam neko ako vam se neko ubije s ovim dijamantskim armorem, to vam nije uopće bitno, zato što imate free dijamantske blokove. Nije baš bitno ako umrete. Niti vam nije bitan bitan vam je spawner zombije, samo zbog mrkve, tako. Mislim. Šta ti mrkva još može? Mogla bi ovako bolje se vrati kuću, zato što imam free drva. Ne treba traži drva. Opet idem sad pod drva, sad gledamo neku kuću. Ovako, ja ću vam pokazati kako ja gradim kuću, a vi gradite kako znate. Ja ću još malo. Tako. Što trebati? Dobro, sad ću to ovdje. 4. 1, 2, 3, 4. Sad. Tu. 4. 5. Neki liko. 3. 1, 2, 3, 4.
Dobro. Prva linija. 4, 2, 3, 4. Dobro. Znači to ću ovako. Blokovima. Dijamantski blokovi free. Samo ću još napraviti faction da mi niko ne vidi. This guys. Čekaj. Facilitet. Za best. Ako vam pišu da ponavljate komandu nešto best. Tko se s nama kad si mali se upiti vas glasi vaši. Okay. I odlično, kako se bolje. Koliko mi treba. Sad, ovako. Evo me sad trenutak samo malo. To ću, ako čujete ovo, to bi moj brat zakašljao. Evo šmrčem, prikladio se. Sada ću tako željezan. Neću mi da volim željezan. Dobro, poslije što. Sada tu. I tu. Pam. Flame. Flame sam, imam powera. Ako ga želite vidjeti power, da upišite for power. Neko ne bude. Ako želite naći svoju kuću, opet onda upišite home. Ako želite ići do kuće, onda setajte home. Kako je hitno, tako možete raditi. Tako barem ja pravim. To nije osnova, smisli to nije osnova server, nego tako radite. Uključi. Što Ako i to je bilo možda to za ovaj prvi dijel građenje kuće, u drugom dijelu građenja kuće ću više toga objasniti. Ovaj video ćemo zvati prvi dijel građenja kuće.
U drugoj epizodi ćemo raditi drugi dio kuće. Poslije ću staviti stakla ovdje. I takve stvari. Mislim, nije mi sad baš važno. I veliki pozdrav. Ja vas pozdravljam.